Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Janet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janet. Tubuak ti probinsya ti Isabela. Nilakay kumet ket Tagala Union, ngem agnanaed kami ita ditoy Benguet, ta ditoy ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Kas maysa nga asawa, idayaw ko unay ti kinagagat ken kinasingpet ti asawak. Kang runaan iti amin awan bisyo na. Awanan ti biro kak pay kenkwana. Numaminsan ung takpayan gapu iti nalabas aki nagagat na. Aging ga adimteng ti maysa apasamak ajak pulos ni namnama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Bakit? Agring ka na. Nalawagan. Bumahong ka ditan. Ni, agsapa mat nga agpayson. Anyat orasan lakay. Agalas 7 ni tagsapa. Kasta ay naaldaw mat gaya man nga agpayso. Aldawon Iso bumahong ka ditan. Tapnusan ka amala daw iti trabahom. Lakay. Hala, agmurmuray kan. Tasakan to sumarunoy ya kusina. Umuna ki jayan ti dasar ko ti pamigatanda. Lakay. Bilibak mo't iti kinagagat mo pare Rulay. Siyempre pare. Kaya't kung amin ngay sa ganahan ti masakbayan. Isugar aramidag ti kastoy. Ay katlalaingam ngamin Tapno makabukal kayo matan kini bakit mo pare. Sayang mo't ti kinagagat mo no di kay madaan iti anak nga daw pare. Oo na pare. Di kagdanag. Dumteng tulat ta. Saan kami matkit di nga agap apurakin ni bakat ko. Sa bagay Ngamnay. Mapanan ti taway. Lumaklakay kan bumakbakit kayo. Paspasan nyo kit di tapno makaado kayo pare. Wala. Dumteng tulat ta katita ita ako nakmat pare. Agkumparitan to pare. Katwa na. Day talaga yan pare. Areglado pare Jeffrey. Naimbag amalan mo, Role, barok. Nay, kastamot ka na kayo, nanang. Awan ka di trabaho ita. At nanang, nasapak na dismiss. So nagtetyo ako na nag-awid. Ay, kunak ano awan trabaho. Tasi kamot tanti agsibsibog kadagiti masitas ni Janet. Wala tatanda ni saan mo tin ang masikaso ni Janet, nanang. Makumikom ngami nga garamit iti lesson plan na. Iso siya akong ati nagsibog. Naimbag man ta nakapasyar kayo diti balay, nanang. Wan, napan ko inalati impadait ko a pantalon ni tatang yo, di taayang damari natay. Iso analagi po ti dimbagas. Ay kat dumanon kayo dito balay, tagkapi tayo pa, nanang. Simangpet ka din ni Janet. Saan pa, nanang? Ang masiguradok apawid ang dayjay. Umay kayo, tumulag tayo dito balay. Hintayo pa'y agkapi, tapag-urayan tayo kay ni Janet. Hello, lakay. Hello, bakit? Ag-overtime kami ita. Ado nga minti si kasun mi papeles para iti sumaruno a project may. Manan? Well, masapol nga minapalpasin minti pan na kay proseso dagiti a papeles. Tapno makasweldo kami matan. Anya oras kanto nga agawid nga, Rolly. Teto ti Jack may baga bakit? Di kagdanag. Tanumalpas sa miadagos. Agdiretso ak tumatang agawid. Sige nga, Rod. Agtuktuk kan tulatan taamang ano nakaturo ka. Oray ilak mong tulatan ti rito. Tapno saan ka maistorbo ito sa mga padak. Sana bali, tatamat susik. Sige nga, Rod, lakay. Sikati makaam mo. Sige. Ito po yung kong dahil cellphone ko. Tapno marukyan may matan ti trabaho mitan
Rabiin. Sige lakay. Aganad ka iti panagawid mo. Bye. Good morning, bakit? Good morning to lakay. Anya oras ka si mangput idirabi. Parbangonan iti simbang peta, bakit? Jacket amasinga titurog mo. Isungay jaya kung salas naturog. Kinapudno na, jakon na puutan ti sa sangput mo. Kas naunay nga minabannog ko, iso at talaga anay mas titurog ko. Mayat ang arod no kasta, bakit? At least, nakaturog ka na sayat. Na-refresh man ang tipanunot mo. Launay alakay. Ha? Anya tikat mo? Kape, gatas, tea, wano siya. Ah? Igaraw mo man ti kalukam ako na kon si Karoli. Ha? Saan man, bakit? Pudno ti pagbagak. Oh, anya tikat mo? Kape, gatas, tea, wano siya. Ado man apalpal to ado mon Rolly. Agpili kang aminin Agao kakit din tamangan tan lakay. Nagpintas metan tinamayan ni Rolly iti kubo-kubo nga ada iti malikodan ti balayaw anak ko. Ay nana ko na yun nanang. Day tatimay sa apakakumkumikuman ni Rolly. Tunggal agawid nga agapoy ti trabaho na. Talaga met ang nagagat di asawa man niya. Ay sobra nanang. Saan amakatal na no awan aramiden na dito'y balay. Isunsapay met ti aglablaba ken aglutluto. Wan nanang, malaksid iti trabaho na. Isupay ti agtagtagi balay. Iso ti agluto, aglaba, aglinis kan aginaw. Dandan ni trabaho na nga rod amin dito'y balay nanang. Talaga nga rod ang nagasat ka anak ki asawa ki di Rolly anak ko. Launay ananang, awanan ti biro kakpay kan kwa na. Malaksid anasingpat kan nagagat, awan pa'y bisyo na. Iso na lang taging gaitakit awan pa'y mo anak yaw. Ay, wan nga rod nanang. May mayat ko mamanan ano agsi ko kamutan. Iti kasta naragragsak manan ti panagdinayo nga agasawa. Day tamat nga rod ti kanayon ko nga ikarkararag nanang. Talaga ang kayat kumatan ta agsikog. Kayat kumatan ti maaddaan iti anak nanang. Sa dino manan ti papanam Rolly, kasangsangpot tala ang anapan na kimisa. Ngam nakabunang kan nakaigam kamot manan iti gapyon. Mapan ko gapyunan ti dinalusak di talikod ti balay, bakit? Mulaak man iti tarong kensili. Ay na ipabigat mo ka din dayta. Laglagi pam a Domingo ita. Aginanakamat Apay, nalipata mon aya. Ti anya lakay. Nalipata mon. Nga awan iti bukabularyok ti balikas wano sa o nga ina na. Ay na, saan man apuro kalukon ti amom si Karoli. Nalabas mat dayta na kinagagat mo. Amom ka di amadandanagan iti salunat mo. Saan mat nga idaw-dawat ngam amangan no agsakit ka gapo iti kastangar aramidam. Di ka kadiagdanag, bakit? Tawan ti daka sa mapasama kanyak. Sa anak tong agsakit. Dayta, ti pasigurado ken ka. Oo, amom nga rod. Katuan mo. Siyak pa, iti kunam. Ala, iyawatan nakmagkit di ti kalukong tita. Tani, amangan nung umisita ka po iti kastaunay apodot na. Sino ti mawag kan kalakay? Ni pare Jeffrey, bakit? Agpalaon yun kami kanuita. At atindaran mi ang seminar. Kasta ka di? Wen, iso nga awagan pa ilaan ni nana. Tao may nakakadwaan dito'y balay. Talong aldaw mi nga minijay. Sige, awagak to nga rod ni nanang intod madamdama. Bareng awan aramiden na, tao may pailaang dito'y balay. Wen, bakit? May mayat mutlaang no dakadwam dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Iti kasta, sa anak nagdandanag. Nalpas ka kadinanangan, bakit? Wan lakay. Siya akong taginaw. Siyakon lakay. Siyak nga roden. Pay amta siyakon. Si kalangarudan tinagluto. Ita, si kapay taginaw. Agad manalo kumangay. Pakaragsakak tagserbikin ka, bakit? Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Amok nga dumanang taramida malison plan mo. Isungayin ka dyan, tasyak taginaw ka naglinis dito kusina.
Makaduminggon sa tanday ta uyak mo, Ronnie. Apay numapan mo ipacheck up. Itikas na, ikanda ka iti agas mo. Saanan bakit? May katumat lang dito eh. Napasobrak tumat ngamin ang naginom iti nalamiis. Gapo iti sobra pudot na iyalam yun. Sakit nagbabad kami ti swimming pool. Iso siguro tinakalaki ti dito eh. Ay, unay kan ay. Agpaklab ka ta ilutak itila na tilikod mo. Ah? Sige man nga ro bakit? Barang lumukay ti iyak ko. Ne, ano to'y likod mo? Oh, apay bakit? Adamat sugat na. Kasla sugat agapuanan ti karamot. Ah? Iso matlagayam akasla na saniit ah. At dagayam sugat na. Nagatil ngamin ti likod ko bakit? Diyak magaw at akinudkudan. Iso nga inkudkud ko iti pader. Iso siguro dahit ako nam akasla karamot bakit? Sabalin at talaga titsura, Rolly. Agrubat kan, takuyugan ka amapan iti doktor. Dilak pa katanagan ko naktumat bakit? Okay aklaeng. Banog ko lang dito eh. Iturog ko lang basit. Mayat tumanin. Rolly, nabayagan day tanguyok mo. Kita aman, sabalin ti jar mo. Pangaasim ka di ata saan anatangkan ti ulom. Masapol amapan kan iti doktor. Ay na, saanin ko nakmat. Gastos lang dito. Isupay manan amaksay turnong ta. Anom ti ado ang kwarta no ag sakit ka mo. Rolly, panunutan kumamat ti salud at mo. Sige, sige. Mapantang tungarot agpa-check upin doon bigat. Bakit? Saan mo nga ipabigat lakay? Mapantaitan. Inton bigat nga rudan. Kapag lakpay na ito'y bakit? Rolly, apay ngay, kasla at damot dara iti into pram. Hindi. Uwan nga agpaiso. Ay, Diyos ko, talaga nga at dadara ito pram lakay. Bakit? Tulungan na ako. Mga babatang barigata na ako. Bakit? Ay naday to yan ti bagbag aking karoli. No nagtangkang tumat nga minti ulom. Ano ko? Ala, umay ka tamapan ni hospital. Janet, anak ko, agkalma ka kumalaang. Pangaaseng, siyang di maulaw iti kasta pannagnam. Basol kon sama ti kastayan na pasamak nanang. Ha? Binaybayag ti asawak nanang. Ay na, di ka agsao iti kasta anak ko. Awan basol mo. Kan may sa, masigurado ka maagasan pa ni Rulay. At daytan ti doktor anang taming kinirulay. Umay ka, takasarita tati doktor anak ko. Ladingitak, misis. Inaramid mi mat amin akabaalan mi. Iso na laeng tasaanan anakaya ti pasyente. Nakarungaminan ti impeksyon ti bara ti pasyente. Kimapsut unayan ti puso na gaputakurang daytoy iti oxygen. Anya ti kayat yu asawan, doktor. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti asawa yung misis. Anya? Saan? Saan ako na daytoy? Saan? Asino kayo? Kapamilyayo ka di ti asawa? Ha? Kwa kapsat. Pasensya kayo na. Saan kayo ngamin nga amam mo? Awan mo't siguro dakas na no agdamaga. Ita kayo lang ngamin ang makita. Ay, kuwakabsat. Siyak ni Rose. Nakababain man nga aklunan nga may saak kadagiti nakarelasyon ni Rolly idi si Bibiyag pay. Kat ada may isang anak mi. Anya?
Siyakmat ni Mabel. Adamat la ang anak mi kini Rolly. Anya. Una yan ti kastoy nga inaramid mo, Rolly. Una yan. Naulpit ka, Rolly. Naulpit ka. Anya launay tinagkurangakan ka. Taapay anaramid mo ti manglipot kanya. Nagsakit. Nagsakit. Apay anaramid mo ti kastoy kanya. Apay, Rolly. Diyak laing pagarup ang maaramid ni Rolly ti mangloko kanya, nanan. Janet, anak ko. Ti amo kat am-amo kon ti asawa. Ngam saan gayam? Ala, gusto na itan ang panagsaksangit mo, anak ko. Nagsakit na nang. Awan umasping iti kinasakit na. Pinagay-ayaman naklagayam ti asawak iti likodan tinapod no apanagayat ko kankwana. Rinabiingay karkararag ko ti salunat na. Rinabiingay karkararag ko ti panang tarabay ti Diyos kankwana. Nang runa no kasjay asaan nga agaw-awid iti rabi Ngaman yan, nagragrag sa gayam iti sitong ti sabali a babae. Kabayatan ti kaawan na iti danag. Kat tinasakit. At dabay gayam anak na iti duha a babae anak relasyon na. Apay nanang. Apay anaaramid ni Rolly ti kastoy kanya. At daya nga ta nagkuranga. At nga ta nanang. Jak masumbatan da kita asaludsod mo, anak ko. Basta tilaglaki pa. Awan basol mo, itinagbasulan ti asawam kang ka. Panya ti aramidan kita. Nagsakit nanang. Nagsakit. Maawatak ti Nam, Janet, anak ko. Talaga anasakit. Natural dayta, anak ko. Ang ti maibagaklaan. Awan basol dagiti ubeng. Awan amuda iti basol nga inaramid ti amada. Isu apa nga asem, tadi mo iraman ida aguraan, anak ko. Amok day tananang. Ngam nagringat nga awatan. Ngamin, may palagip lang kanyak ti basol nga inaramid ti mismo nga asawa. Maawatan ka, anak ko. Urayam nga aglunit tinasugatan a puso. Patsyak ang maawatan kan maaklon mo tumula ti amin. Di ka agdanag, tasaan kamit abaybayan. At daakla ang ditoy ang mga dingay kan ka, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Patricia ti si bubukal anagan ko, kat kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita kat jak paylaeng malipatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no si kamat tanti pangibagbaga kiti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay mat ngamin nga aging gaita katsak pa lang malipatan na diya Mariel. Ivan, Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panaysukat na kanyak iti sabali a lalaki. Nagsakit, Tricia. ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manen, kat di kan tumanen makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na ko malay. Kaya kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya kutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Alan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din mabarte ka, kat jak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumaarumwarin ton malan. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Ha? Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumot lang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa kadagiti nginginaan na restaurant ni syudad. Ay kat pakaragsakak unay pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ni, apay mo't anak ko nam ti ka, Starlin. Una, tamasansan mati irurwaryo. Kan sabali ti closeness your friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo niya? Saan pa'y ko ng friend? Dukas na nga ron, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay piksaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam syempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga isi tugetak no bilang laang. Di mat ka break dala ang kini Mariel. Indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kamay tasukunan ken itulod na nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka diken ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan.
Kastaya. Wan tatang, kat plano min ti agkalay sa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No, siya klamay sa awan parikot iti dayta, anak ko. Pakaragsa ka kidliya, tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanang. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay katwa na anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyaman ak unay nanang. Imbaglangan tanda kayo tiintag ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jak lamon. Pagyabanan mi mahet, gaputa si katiintid na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet kan nagagat ka pa yan ako. Una hindi tayo parang idayo yung kanyak nanang. Ay kat siyempre mo't iso adi mon ibaybayag ti panangasawa man ako. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundawit orayan. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wan friend, kat agyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din nagiti souvenirs? One, don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kunti makaamo amang isagana kadagita abanan. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest, okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya ka nagiti katrabaho ak. Tsaka matang napuputan ti oras. Rabi ka yaman. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Lakay lumak labasik. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Oh, ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silid ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid daw na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan nak tungarudan iji opisina kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga rod. Urayan kanton iji opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdanayo kin ni Ivan kas agasawa balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaw ay nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang,
Napanagnagak at talaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay, talaga nasingpet ni Ivan, balasang ko. Isuti kasi singputan kadakwad ang agkakabsat. Uwan nga rod nanang. Dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay, kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ah? Ay, wan ananang. Dumteng tulat na dayta gundaway. Wen, ngamdiyo ka din ipaypayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? Ah? May anyo nanang. Ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Ha? Apay matan nadamag mo tikas na, Tricia. Kasano? Masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo. Ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta na sayaan. Saan ka takasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkit-kit ang tiyawis na katrabahawak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklaro din. Darag mo na yan. Isa nga naman kiti pagsukatak na agdigusak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ika nga rod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyan ta. Day jayan ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita ukman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdag iti katrabahuan na dagitoy. Awan mo ti makita ka sabali ang kachat-chat na. Ay, nasubra sa man ang tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakamkukan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray, anya ti aramidak. Talaga, adyak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ita. Sikapay laang ti pitik to'y puso. Mariel. Anya ti kayat asawan na ito ay. Basa at ti chat ti babay. Agpadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamatlat ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang at text. Chat kuno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan aragsaka. Diyos ko. Anya ti rumbang aramidag. Isuro na ko apo. Nasaya at matasimbang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga nga inururay ka. Gaputada kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabaulak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga agdawa. Anya? Pasensya ka na. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak.
Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbindot. Tricia, Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. apay nga na nakibiyang ti cellphone ko. Saan naroon ba nga nakibiyang dahil dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia, Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Kat sapay ko matapudno lang ti bagam, Ivan. ha? Ay, ayatam ka di pa'y laang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pa'y ni Mariel. Sumambat ka. Wan, Ivan. diyak kumakayat nga bagang. Pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Ngam inaramid ko mat amin nakabaalak ang mangayat ka. Ngam, talaga ni Mariel latat ipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreno kasta, saan na akayat asawin nga agsinatan? Diyak mat kayat ang madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata, tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbian kalatakas asawa, Tricia. Tricia, rabiin, huston day ta pa naging inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamit papasan ti bagin. Si kamat lang ang tagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidang. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Ang mo siya lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarod tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging kaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapa na kibutas iti matang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriing kan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita pa nagsangit mo anak ka. Maawatak tirik na. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damot punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyagay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabas ti makisila? Nangruna kahit nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Irumpay nga rabida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mulata. Itilikodan ti narabid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla nga ayatan anak ko. Tatang. Tinapatag saan nakamot asininaan. Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaang ti ayatan na. Mamati ak ang malipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam.
Tatang. Amok anarikat, anak ko. Agam nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawan nakalaang dayta Amariel. Sana rong mangagpaabak ka. Ipakita miti asawam saan nagbidot iti panangikalay sanakin ka, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip di napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen anaimbag, naragsak ken bindisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga inta ikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Katrina manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko. Padas may papanken ayat. Gapu iti panagayat ko ken ni Nathan, inpaay ko amin a panagayat ken pammateg nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga ro ti pakabuklan na. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Baka walang na ko, ma. Saan kong ayayatin ni Isabel? Sika lang di ayayatek. Anya. Aklo na ka nagbinduta ka. Nakasaga na ka agbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tap may panagnag ko kan kati panagbalbaliw ko. Kit ikarik asan ko asayangan day tagundaway. Diyak ka mo na anya ti aramidan. Nagsakit na itangin naramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ka mamakawag ka. Iso pangasin ko, ma. Ikanak ko may ti maudi agundaway. Una yan ti kastoy. Ti rumbang nga aramidam, ikam iti pagnakman day dya kaayan ayat mo. Saan arumbang nga aramidam na kan ka ti kasta? Ay, una yan ayat ti kasta a boyfriend. At dala nga rudan amin kan ka ag babae pay laang. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapaay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat na. Iti ragsak na. Makipagragrag sa kakman. Ngabjak man mo. Ay, nauna yun ni Nathan, aya. Napudno akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay la kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang, Ay, mau manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam lukas tati ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok lang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kami gapo na ang itiday di a babae. Amok ngay ayatin nakmat ni Nathan, kas iti panagayat ko ken kwa na. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo ited amin ken kwa na. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan.
Apay kasta tilangam. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? Ay, saan matakasta? Naragsakak. Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan abulan. Iso apang nga asim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya, ngam para iti agbalin nga anak ta. Well, ikarik daytakan ka. Liklikam kumandag iti barkada, kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Uwan ka ni. Nagiti amin asaan na nasayat nga ramit ko. Ikarik ang balimak. Para ka na kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. One friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maadaan kayo iti anak kat agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas ta, Elisa? Anya nga raw. Ay, basta. Ay, agpanunot ka kuma na imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninaitan? Maadaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumataag na kamatantikayan ayat mo, friend. Anya ka din day tayo aramitang Nathan. Ha? Ano ti bagba? Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaem. Anya, aglibak ka pa ilang. Ko, Unaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Namapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagang. pakawanan nak. Diyan kaya yata ni Joan. Awan relasyon ni. Anya, agdadata lang arudan, aglibak ka pa ilang. Unay kan, aglablabas kan Nathan. Saan kun nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga maawan lagda. Pangaasim ko ma. Ibagam no anya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anyang ingarot kat imay kamot kanyak tapno agsaludsod. May papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Hanggang pangasim ha. Di mo ibagbagakan ko na anak sarita tawan. Mangnamnama ka. Sipot pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan. Kan Joan. Anya. Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang ro na hindi na kuna na kanyak. Masikog ka. Kanayo nga ibagakan ko na agbalbaliwan. Tagbalinan nga ma. Hanggang awan matlata. Anya. Diyak man amoy iti day ata. Ang di kagdanag. Diyak maumamang ipalagip kun kuhan iti day toy. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan nga aldaw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tikat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga po ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysatan. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kantatang. Pagsayaatan ti pamilya, apay kiti nasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak, ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapudong kanyak. Sabay ko mga ron. Tadi kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya't ibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay Nathan, kat umanugot kalata apay kalay sa kenkwana. Friend, maadaan kamin iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tong matlaang. Ay, Saan man ngay ta, ngam amok amadanon tulat ta. jak amo no kinamartir mo day ta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasao.
Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dito ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado ka iti desisyon mo. uwan tatang. Anda kang kadayta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininitan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang ro na iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamot na bagay. Uray, maminsan lang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakat, Nathan. Kasta Ahmed, bakit? Nakaragsa ka. Kaputan alpas ti aldaw ti kalay sa taan naragsak ti amin. Nang runa ti agsumbangir a pamilyata. Jak may ladawan ti ragsak ka marikrik na kita. Nang runa unay kanyak. Gaputa manulaan abulan ti orayan. Ipas ngay kumatan ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumata dayto yun tirugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon para kada kayo. Aping ita ka lang. Itay pa'y ngagsangsangit ni baby. Siguro, sikat isapsapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami niti trabaho. So, naladawa ka nakawit. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan na uray. Mabit lang tagpulis ka. Saklo tagti anak na. Tapno makapangan ka magten. O sige, tani mabisinak magtan. Agpulis ka ko na. Ngam di ka maibat anday ta cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. At ngamin, ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatang matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti panagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka matanagan tagkita tayo doon bigat, ha? Namnamaag day ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack tinumpal. O sige, medyo busy kita. Awagan kan tulad talinton bigat, wan? Bye! O anya, Nathan. Aglibak ka kalipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likudak. Juan, iso anangag ko amin. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgaya. Katrina, kastoy, pakawanan nak. Pakawan ko na. Manon at yan sa tintad ko kan katap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak abo na niya daramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain o babae. Tinungpanak maglatan! Katrina, husto! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalay sa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Ano? Nathan, agsao ka. Tapno sardengan nak dayto ya babae. Huston, agawitan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto iji palay. Saan kuma ditoy? Ala, agawid kayon. Ngam dayto iti tandaan ng Katrina. Uri anya pa iti
aramidam apanangitali iti asawam. Ti puso ken panagayat na ket addalat ta kanyak. Amok asyak ti ayayatan na saan asika. Panagkunak kat inaramid ko mat ang amin nakabaula. Ngam saan gayam nga umdaskan ka. Manumat din adaras nga inikan kay ti tsansa toknog balbaliw. Ngaman niya dinaramid mo. Katrina. Nadantay ti anak. Manugot akapay kanlay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din no umdas dagi dyan nga inaramid ko. Ngam saan madgaya. Baka walang ako, ma. Diyak kaya tantiyag karipagan ka. Ngayon magbalbaliw ako. Aramidag ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itag kon ti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta. Nadan anak ta. Ngam iti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Ha? Pumanaw kan dito'y balay. Kat sapay la pumatag na nayon tiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kumang. Dahil tangamin ti ibagbagak ken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yun ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, Ida. Apay ngay, asaan mo nga ramidan? Saan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa nga ita? Nga masiguradok adumtang to. Ay, dahil tadya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli tinapalamas. Inaramid ko. No idi pay la kumadamo an amwam nga da sabali a babae iti biyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta mo itibagik asa anak anag kurang kan ko na. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di ah. Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksikalaan. Di ka mapukawan iti namnama. Gandan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ka? Di mo sayangan tikas kan kuha na. Tatang, Bayam nga agragsak kita itikas dyan nga raramidan na. Ngimadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanito. Itapay lang. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Umdasan dagiti inaraaramin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayan. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkaran. Ngam no may papan iti panagsublina. Saan? Ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Miss F, nagsakit ti inaramid ti asawak. Impaay ko amin ngam saan gayam nga umdas para kenkwana. Nagrigat ngam inted kon ti wayawayana. Inaklon ko nga urean niya pay ti aramidek ket sanak amaayat. Ket ad-adalaeng amasaktanak no ipilit ko ti bagik kenkwana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanangi drama ditoy surat ko. To'y pagayam mo, Katrina. Agyamanak pagayam Katrina iti daytoy apakasaritaan.
Husto ti amam ken ti gayam mo asaan nga assurance ti panagkalaysa tapno makuna nga agbalbaliw ti maysa a tao. Banag amang palagip kada tayo, asakbay tayo nga umanugot iti maysa a banag, ket panunuten tayo pay kuma iti mamin ano adaras, tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Katrina, ket agyamanak iti ingka panagsurat, ken panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.